Good morning, everyone. Hanya hai no lam sogo ani vlog. Tini tamu klainya klai assignment yang tong ha. Funogan nong no tamu ro klai ja. So first of all jotono no phone kaham. Hanya hai lam sogo ani channel ani live. Tini sang joton nang mani samung klai lainai phone lainai. So kita fanya tong ha like, comment, share, subscribe kanya bagi ta bodi. So let's begin the vlog. So tawo hanya pukri parang khor fiuka, and you can see the view of vlog ni background view. Kero tongo pukri tongo satong keprama di por haiseng ni thanga like nokta dosta di abono chicken dish horo thana ni no masu tongo ke thang lagi nai ara thangai boro bai malai vlog khai pinai Oga ta khai hai chung chicken dish no ko thangai tongo wide angle test khai mani wide angle tong lia ang use khai lia zoli kha chin nok ngi ko wa cha lama bai ko main road ba senang jak golagati to bisong gon thang mani main road okay wide angle to test khai mani ungja gi ang use khai lia taw prime lens ba ni khai tong so thang nai chi condition no ko ta mok khulai thong mai le noi nai tong di vlog xe con tí có tạm riêng không tăng khai anh bài bên nó xuống cái rồi nàng mắc cố nàng vẫn sống cái giấy của hay đọc sự bình tạm sắc khó vào rồi tìm biếng của tụi này hả check Facebook YouTube cái liệt à sau qua cho tao vùng nó có thì có yang ke TV solid tong ho ek mobile kerek tong aska asu dang na gora wana ya available je mu suman nai di okay tak sara chao jaga time spend khanai an pore blog continue khai pinai ongka sang tabok aing tola phasing thangai dong mobile update khlanya ni oro chin parang ki network asuk subida ya an bagai aing tola phasing thangnai mobile update khainai nogo firong nai aba ke tong nai oke berai update book khai 2 in 1 samung so night on the vlog Phai asa jora tai khorang khana je tong kane pang samalia abok cinematic shot enjoy khaji live your life live your dream it's the sound of soul in me live your life live your dream sang tabok notam bazar lai draw ba thak lai mobile update khailai tongo pia ba ke nai ko bin mobile na update khai tong ganing ke to bank na updated tongo je hor pa no ang bisi time rong no leri ton ya update ki ko update choli jong so aro update pa khen ke login no thanai nogo tongo bo khai mano haipena nogo hang ke time nang thanai like 4 to 5 hours song ang thanai 3GB ni file ble ke network to ekdum issue mara jaga bo gan kyan bagino sengo jaga fakya o jaga gan ke 4-5 घंटा ni samung no chung 5-10 minute be pare ri manu an bagi chung o jaga faita update khlai tongo night on the vlog e wo chung no phonu tong nai ke aing nogo blog ni nai king jol jak tongo berai mang tongo nei ga pa se update khanya nangma fakya tang ke update khayang gan ke mobile nos tongi thane ola laso software ko problem nai bla so night on the vlog ke thasing thoma jaga network issue ngai tabuk sangyang notun bazar live haijak mane notun bazar live haije notun bazar se Swkang chin nok thangma lama gana o jaga tikisa net hamo ne nya jaga batha laijak tabuk tikisa khlai tongko ampa kheng ke no thangnai ke mokhi ko gathering khaima jaga mujum ma khina norok baksa an vlog agin simin nai ne rok ngang ke yum khina notun bazar am gathering khaima jaga ajaga masalai mani chung wow
finally tawo update khlebe pai no so pa kya abse bini phone gangke iPhone ni hang thati ka notification panel ani gangke agini na agin normal ang pura jealous tangi thaka ani ka update Phaiya buhurjin update phaisinai buhurjin ani ka ba hangisnai uff bakha night on the vlog te phunung nai ko tabu kisamisa phungni maisa je ko so mai rok sa ganai night on the sai ka hamju to bai arong no tabuk sang nok ni ongkhori Phaiya logyo tongo chicken chi so weather to norogi ko nugui mano wati wara naija ko koloko ge wati sini sarasa bere lagina nene hanyo ongkhori Phaiya tangin ke nokomang gangke bokhorok ulta puldang ekdum tang chanai thunamo musung tong te kun kam kare boga bilang kha so tak sarasa na legena biang thangnai biang berane first of all chini stop kha pukri par sango pukri par phagrawa ar bone berane beraya wansugo wansu tongai kheta phaisin thangin legena tang ke tawo kheto tiranjak ekdum nai tong ni dong khetawo so vlog night on the tak so no na chu jagin chongmai na ang try khainai tabo kisa vlog daily he tu na ni bagai o exam sa no kisa problem khlai dong ha tang gangke vlog daily tu nan bagai ke laptop edit khai gangke cost time nangi thango like 6 to 7 hour nangi thango normal vlog phano tang gangke rendering khai di tam khai di smooth tam da ma khai ka buleri thango an bagai khlaise yang tongkha ke one suginya khatabu ngangke mobile no edit khaisnai daily vlog ni bagai hinke vn no edit khain ni one sujak an bagai ta vlog shoot khai tong so night on the vlog ta sak hinke tawoi ko khe taw ongkhor Phaiya hinke no khau gurung ni dong ta hai srap tor khe taw berainai khe taw asugi dialogue nai go bernai no khatoi ko view no khan makhang na sinudi kosom okay bini sui thai thanga lucky 3 mani 3 weeks to 4 week khana okay bono yang bagan phaithung project phok nai nei gno tabu lucky ni simlang nei gna bini papi yana hala bahai ma tong nin sui thimani tangai okay sintak bun sini simlang thangin lai ne lucky ni bini pon besani bung ke gulu bini sui ni bung ke lucky okay puila ni pun ni kitam seng khamu raju tabung ni ke gulu sui ni ke lucky okay tabuk bini puila ni raju tera thekemo na phale jar ho raju ke phale ro ka gulo no tak phalnai ke lucky gangke gari ba accident ngi thi thangka san dewa bo ke bo tei khaklap ni bekreng bai thangka ke ba thi thangka tang ke biang bro aingoda ai ti thangani ya ti thangwan sabla seding sai kya ba ke nei ko chin nok ni mal mata ro kepala pai di thani tung ngom ke ban teirani thangka bin lucky no bro fop nin lucky no Nisa. Oh. Lucky ni simlang ko. Kamu ke back to man bana. Kira lah sih, nada. Jangan kita tampil cibur tunggu. Gitu deh karena
A very big complaint for Redmi Note 10 Pro Max. Nor jodono block ni hisabai like wide angle use khanyam bagai Redmi Note 10 Pro Max panya ni ne wan su tongke kholomi khardi bin chau Samsung ro pham paiman chawana stable kare pana tikisa na thogo mole stable lang ho ne na oi ang pora loss ang khada loss dan chana lab din chana ekdi ka ham ekdi ge ham ya prime lens bang ke kahama ken phai dong ukolo blur no nugumang na blur ngi dong wide angle use khai mane no khasai lipstick phul jak makham filter thepa jak te kun chana ko kre na sere mana blog blues khanya mo se hangi thang ke watini Swkang ni view ro gi ko mohan no mong kan ke tam jin ton ja mo saka se kun chana ko kre ko no kha so sang tabuk no ko thang nai tang ke wate asum sa phaigang ke wate asum sa phaigang ke thangi manglak thangi mana thangi to mane but get rok sai yang na bagi sing advance thangai pukri para berai tong nai best idea pukri para berai tong ke wate wa ke brr keno wa sang khas kene tama la la chia wate sklai tong kisa get thodi Boga baba. get soy malay zo to yang ni ngari bolong ni birbai pukri klai be Nobar ni bagai orang Phaiya ke baklai satong na hari kecang kecung kecak ni Phaiya ka me nokothan me nokothasiri sudah kata wati Phaiya ke Phaiya Nobar si hung dong nora khorang kana ma kana khorang pura kana ya buru bara phanang tong mana mai go ang saimi abo gasen gangka palang mai kena hanyo pukri ot tang thlai mai yaw se wasang lai tango tang ke tini nong khatak lai bosoni puila ma hake ekdom mokol bus kango Nobar hom ke Phai mani nok mane last vlog ni last nora ko ekta photo nok manai ang capture kemini so vlog nai donde o satung bo tamana chumung jini nai thoka camera tongkha ba o ho satung camera tongkha ke busuk sera ke photo bukhamu ayang ngong ke nor nugu mano besajang na kiri jang mani ni siri gi jong yang besajang ke bun cholya tong thok jang mani kure bak so vlog no jorana sine khakle nor jotona na chokjaba khina hani na chokja khan ke please like comment share subscribe khanya bagita pokdi bell icon click khai and haina hainor by day tino malayan naitho to vlog ba ke till then signing off SBD see you soon in next vlog bye bye